viikonloppuun. Viikonloppuun kain viikonloppuun kain viikonloppuun kain viikonloppuun ਕਾਇਵੱਲਾ ਤਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿੱਖਦੀ ਪਈ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿੱਖਦੀ ਪਈ ਆ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਿਨ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਕੀ ਆਈ ਆ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਕੀ ਪਈ ਆ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਰਹਾਲ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਔਖਾ Hey, minin nimi on Saira. Mina olen pakistanilainen. Mina puhun englantia, urdua, punjabia ja vähän suomia. Minä opiskelen suomen kielen Oulun yliopistossa. Minä olen 33 vanha vuotta. Minä opiskelen koulutusta ja globalistoita. Minä olen opettaja Pakistanissa. Nyt minä asun Puulinan kaatu. Se on pieni asunto. Mutta se on hyvällä paikalla. Minä tulin Suomessa viime vuonna. Minulla on perhe, mutta he asuvat Pakistanissa. Minä pidän luen kirjaa ja kain lähellä Järvi. Minun lempiruoka on pizza ja minun lempisana on kiitos suomeksi. Minä herään joka päivä kello 7 aamulla. Etsen minä teken ruokaa aamulla. Sitten minä menen Oulun yliopistossa. Minä opiskelen päivällä ja minä menen kaupassa. Sitten minä tulin kotona. Illalla minä katson elokuvaa tai luen kirjaa. Viikonloppua on kain ja tapaan ystävää. Minä rakastan Suomi, kun se on kaunis maa. Minulla on 2 suomi-nainen ystävää. That's it.